megalayapost.news. Kanongpo Region Auto Owners and Drivers Association mendatangi kelayok ban pelipat bak no ya ke ofis Trekam Bapura ke badan haplau ke ofis DTO Hanongpo. Hakaba lawan ban pelipat bak dubak merabon sim MLI Kanongpo kum kongsan. Hakini gijing pelipat bak ya ketika ofis Trekam ladan dekat langru u MVI Kanongpo ubak John Nongrang bak pelilat Tiuso Advisor ubak Banasa Lingdo Presiden ke Association bat kentup noduk kinongilam bagi dekat nak unit repair. Hakini gijing peli ke ofis Trekam la pelongru ke jingot UK kumsi benta bandaki ke jing pediang ya ke Christmas baru ya usnem thamai. Baru ke jinglek kemen bakani ka Ocean gala ayo la ke jong ke office Trekam Bapura ban penyat ni sandur ya ki kam ki bolong na benta ke bah kamiat jong ki drive auto rickshaw bat ru ki driver. Kabiang kan berkompres. Ai lu tu. Kebeseso ki driver ki la sukamai la gajung sukamai la gajung ki dulu la gajung suha ki dulu kasong hati simat kai bagi dulu nai nda bi la bol kursen ni la kwa ya ka general meeting ni la kwa ya ba ni pertama ni kam nai kita ni yang baru kim simula ya ba betul ni kam kim simula snabro ya ka jindawa ni try ba timnya auto hangna po reno po perwai nai bersere atau nai bandru katanya kita kira menang lagi kerjaan mungkin hingga berdoa selong yang molong. Bagi layu sudah mesin garai, jadi try kinonnya atau bagi jitlo ini nanti kami bertemai, bagi nyat lo sekhmat guna ni berat kita wasilin kumbakalah senin nilai wasak, bermendang masuk bang yang senap, mendengar mesin betul ni kami sekhmat. Batang hakapor bakniat berkontor ingat layu ini kata office Trekam begini, kemudian layu omdahane. Bat ni ayo ni jingra dan ba jing ni jing sekhmat ba masukna ru kalau ba hakawai ko di department gitu sedang pandemi depan di jingra menurut kita di head officer apa ba negara bertanya sini ba kita ngak lagi di pergi duty ba ane masukna ru ba ki push ni long nadin bagi tur sekhmat bagi ai kita ni bagi ai ru jingot kebahan hakam batang kutai hadin mengayo gi jimot di gobon hantam lo distrik komisioner ni benangne ai jimot ni ba banapa ilo kita skim ba per makna asosiasi ni kaput tang asosiasi gabon lo galong ku society lawan gerkot dan sosial nice ba handai mudro ka hadu ka tenti go metawa arja rusau mempercepat ko gerkot bangni ke jinga negeri khadagin jugi justoka nilai harga tinggi udah ada yang repot terusir beruntung bagi saya no wah ini dari skim juga jenera lain skim juga bagi propose nilai kawin juga dari lain kalau ada bani buat tang hapo peruntung mau hapo menurut ini juga bilang ada jajing lagi kemudian tiga mau dupi bak jajing hasil dupi lese bengiyok nongelam harus jupor baru ini nongelam guna nongelam dia kalau kerja buat kita buat bilang sibun nilai kata jajingnya dupi narut nakiar bagi aja jimot kata jimot di TV lalong bisa kunga kata kentin no koridor bosong kia bosong spy dan sini kata jadi jimot di try dengan atau kan lalong bisa kata jimot ke ba nginda penjam sekhmat kan lalong kata jimot beseso bangina pertulungan dalam sekhmat to kene ke por kum kadak mo bagani ke ka stiker kapan penting kena bagi di gitu khot jong kene ka association tinggi ship kene kadak pan pentak ya baru dia siam don por imat dan bagi try kin pentak new presiden pentak ningin siam ni pentak ya kene ke wei bangin dia pentak kene ke por iya chong don biak wei sai ya ke poetry kau boleh thok kau ni umulung, kau ini kau tam nak kau tadi kun samla, tadi kau samla ikut sandro kau anggung ni, mi samla mak kau tapi tip sini orang lain, udon keluar malam nanti ini keteng sahaja. Dan orang kata, hamu gidan hago kum ke dia kesengi,
kum ka association ga jumpi bagi orang pli pa ya kani ka sidang mereka kidan shibun ki yang reality ki jumpi ngi sumfu kum ka association jing kidan jingwek kidan ndeng snow ajimot wa nomor snow wa nomor sngap kita ya reality ga babe keren ya ga babe le ya ko ha training la top le ga kamera kiting tukian kidan shibun ga ko te ga muslo ko kerjaan ga kum ngene kiba perlu kenang ga lo bisini ya kidan shibun ya umum ni ga no kiba training Indon dek kena buat kena buat. Kaya bawa snow pun ajimut ipi galong. Laisang ini yang pun dibadet kidan ki jingya bersang bania pendek income ipi kilami agak perhatian buat ni. Dek sobun ketu. Kelak iki bawa pek yang bawa ni semua. Naik kenok su ino naik dokti su ino. Ya, hari nanti beri nangis. Kesopan kecuri, kumki men di para, di perasnong perashal. Ini ada mesin ngejingi tili, ngkiar ngejingi ya, mayanya ngkiar ngejingi bisni, ngkiar ngejingi kenok, katalah ni apa kiar. Ngejingi 3 minit top ya kata. Tapi yang ni kita try. Di auto, kidan ki driver auto, nasobo pin tresitong nangis kemat, dan apa yang ki bachet ki auto, ki bachet dan pisah, bachet cash, bagi orang yang dah bersim dengan loan negara, ki bersim dengan loan negara sim hok ya kan, dia bersim hok ya kan ram kalau ki kita sim, tak kenal di port orang suan. Rapor kepada ni nengkong skim PM RY kalau si ayah ko industri sebenarnya kira sibuk bahari kuno samla kira sibram bertip oklo duna bahari bersiudep dari Islam aduh kegeran mau disnong sama kawai ke bank ke apa kangen nomor bomberan mau siu lalu siap berputar dan kira disiu ya kawan di kamlong muda koki men para kalau dia kira kalau pisim dalam, krisio dia ikut kamai, sudah dia karam, bangli betul, sudah dia karam tidak antarahi karam sisir. Ini kan yo ban, benih ya kamai ini. Kila mending bersentukan, kila mending kucing kutu, kila mending berdukan mending, kila mending berdukan siapa betul saja. Sokar dia nak mendapat kesan lagi. Lembaga ini hai yang luar betul saja. Jadi semua bersiudep, semua berlepas ke berkongsan. Jadi kalau ibu orang yang keren mana di awareness, apakah office jom DTO, lalu ke police department, di court ya association lejuhi nagamanta banwan bersengap ya ki awareness di repair kini semua berisi bentar bersengap berbud nanti ki. Jadi kerana masyarakat kita keren, jadi jenis siapa? Balada nimla berperbian di kotkan, balada nimla berperbian di license di sini, bunyinya waktu nimdor license, bangi yang ni kita nak nopo, kita sofa, kita highway, kawaki kali kita bundur kongkiat dan ni mana sendiri dihajar tadi, di nomor katangin buat berarti. Megalayapost.news